Kani kadai ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjas liang. Rupa Premium Meghalaya. Ride Laban College Shillong, bringing vision to life. Online and offline admission is going on for Class 11 Arts, Science and Commerce stream for the session 2025-2026. NEHU affiliated college for BA and BCom with NEP courses. Hostel facilities for girls. Shillong. Kalaway jong ka jinglet jingwan kadon hangni. Sungau tu ya kabor jong ka boarding bat ka Aether electric scooty. Let's check a Quincy Motors Dentering Shillong, but penyes no yaladi hakalashay kaba kamstart kamshay. Khubor, ipjang sobhai pi shakimat Khubor metaga janmit. Inya phashwa shakimat Khubor naga Jylla. Khubor punya district jong ka East Khasi Hills kelas dangman penlong. Yaka pre-recruitment coaching kam training kabari ka jing ai jing kai yaki samla ki bokwa arong shaka kam shipai haga agnivir kana me kendup tip kambanya kumnu bentho yaka common entrance exam kaban salong hakatayo bakhado jo brai jiliu ne hakatayo beningkong jo brai naitung mentausna umindirang ba ka Jylla Konrad ki sangma haka khandai trik Jymmang arajar posan lejngo yaka Shillong Government College of Engineering hadir maglayo ke Jymmang no All India Council for Technical Education ban pensdang no yaki undergraduate courses haka civil engineering but electrical engineering na kabenta usnang puli arajar pausan arajar arpondeu ka samla refinance wajri kabladan menta arpausnam but kabaderu ka samla puli jangga St Anthony's College Shillong but ka cadet jangga 61 Meghalaya Girls Battalion NCC kabla syajit ban mikmat yaka tha jatela mitngi barok kowe Banishim benta hak NCC Mount Everest Expedition arajar pausan jegi lai prangut kidikot hapok kekenhon kelak berpoi tiap halor ulum Everest hak Tarik Jymmang arajar pausan hak por sau pusan kibun ba kishnong hak them ribhoi kibla shakta hak jingshlei nakada ka jing theru labba bro shimet hadok kapon mensngiru hende ke we ni kishnong ka shakta kishnong pher kebadan hajan bernihan Kahitu hapuk kejingalam ujanas Katri Sengkeme ubak wan buan endekar perudai bormi rembai Presiden ke East Giant Hills District kelajurip ya ke Weight Bridge jang ke Giant Hills Autonomous District Council ke badan Sonapur East Giant Hills kabla pentrekam lahandru benaitam AA hal kerwa belapha de jing tho bat ki video kani ka seng kelakam bayakan ke Weight Bridge la aiban penyat hauru shimat bat omdon weiru nongtre jang District Council Namar kajing theru labba hakame jangka kakhandai Tarik kumjuru haka step jangka pau Tarik klarin kajing tua khendau haki arjaka hari lom jaintia kuwe kadai haka shnong kulyang bat kuwe pat kadai halum tongseng haka kajing tua khendau ka surok kala julor bagi kali kimlat shu banyak lenti kajing kini nong ilam hapo kiseng kinongnya auto rickshaw hanong po kampat kut haduk mentaru hak pementagas ngi bero arkin hun kila poisha ko office jong additional deputy commissioner karib hoy ban kerpat bun penbe ya kan kam ya kaja baga kam ya kini nong yalam ka sarkar Jylla klashim bun kilat lenti lingba ki program pher kumno ban kham penle jumon shiki khon samla jong ka Jylla la ka long ha ka sengkam sengjam ni ban pen khlan ban pen kiu ya ka pule puthi ha ka Jylla kuwe ka program ka baga sarkar klashim Ketiga school programs in articulation, resilience and kindness ni kebelatip lingkot kom kaspak. Jaga spak, las dang haus nam araja aposau, bat mentagas ngi, keladap shis nam pura, bat haga ni kajinga peliu jingmot, lani kaspak submit, kebelalong mentagas ngi, haus sosot ham auditorium, keladon deki spak ngot ki kena pulih, ki bawan banyak benta. UMDC kelaban mau prem ubak Riki Shulai, Lelit ban ajing tho shumin rang ba ka Jylla Konrad ki sangma bandawa bu dewan pensong syaga sarkar India baka dewan pen phaino ya ka madan cricket ka badan halaban ya ka berjutip menta kom garrison ground ka bagi shipai kla kurup nakalaban uno ilam kaliang persyah yang dorba thawan ke Jylla Dr Mukul Sangma ulong bu unlet pensong shumin rang ba du keri Narendra Modi namar ka jingsha ben ka sport project ha ampati Dr Mukul ula kerennya kani haka khandai trek Jymmang arajar pausan
hadim bulalit jurip ya ke International Multi-Sport Stadium ke Padang Shnah Ha Ampati. Ke Department of Sports and Youth Affairs jong ke Sorka Jylla haringkat ke jengatrai langbat ke Meghalaya Athletics Association Club Penlong ya ke state level inter-school athletic meet arajar pausan bat ya ke Lempung la pli perdadu Richard Yanthan IS wabat ke Joint Secretary Directorate of Sports and Youth Affairs jong ke Sorka Jylla. Kalaway keri Sports Social and Cultural Club Club Penlong ke 18 laway keri Open Karam Championship Kabas dang naduk mentaka sengi kat Tarik but on penkut hakar pusau trik Jymmang arajar arpusan. Ya kini ke Lempung jengelek kai la Penlong he indoor sports hall jang ke mulai modan bagi. Harga Lempung elek kai futsal tournament kebla tip kom ke Nongrim League kebla penyat dagi nangkit kam jang ke dong Nongrim Block 6 jang ke Shnong Open New Nongstan. Kakin hun jang ke Woodwood kelayora ke nam lak do hakil yang kishenrang kat bah hakil yang ikin tepat lara kakin hun jang ke Island Ray. Hakani ke Lempung. Kita kat lai lagi kinhon ke belawan bani Shimbenta, bat ke final, kalong hakak kandai trik ke Jymmang arajar pausan, bat hakani ke sengi, lapen hak perda ya ke Lempung, duba hamar lingkoi, ublami bujli, hakak jaka jong ba maulot kumukongsan. Mentapat tengnya pai syaki Khubor nakari. Kakin hon jengi nong rep so Apple na Himachal Pradesh, ke belatip, kum ke Sanyuk Kisan Manch, klalit ya kendu iwalat jong ketiga Jylla, Ushiv Pratap Shukla, ban ajing thok ling ba jong u ban pinpoish mindrang ba du keri Narendra Modi, bo uday ban khang no, ya ke jingwan poi kiso Apple na Turkey. Unong ilam jong ani kaseng, Harish Chauhan. Ulo ong ba ke India ke thiet so Apple, na kisapu South Ligiri, batang na ke Turkey, marway ke thiet iway point ap khandai lak metric ton, haka shisnam, ba ke Turkey ke kamay kumashi hajar kelur. Ulang bagi Himachal Pradesh ke pinmi so Apple kumba shipholak metric ton haka shisnam, bat kumba saulak telik long yeng kibe im kamay nakarep so Apple. U Aritra Roy la klalong unong kiulo meningkong na ke Jylla Tripura ban kiu shakilyar jo Mount Everest. Ulo mo bujrong tam haka Pyrthei. Lalak ban pendap ya kani, dailim baga jingarap jong ke Assam Rifle ula poi hakler ulum Everest haka ka khandai trik Jymmang. Ude unong kiulum bla kiu hakler jo Mount Kilimanjaro bat Mount Elbrus. Hakwe pa ka Khubor ka Sub Inspector Gita Samota na ka CISF ke bana ka Jylla Rajasthan kala poi hakler ulum Everest haka step jong ka lasngi ublai. Kadi ka jingla jong ka wanra ka buram ba ka jisngau sarong ya ka CISF barok away. Umindirang ba do keri Narendra Modi ula pha ka jing sngolam halor ka jing klat no nuclear scientist Dr. MR Srinivasan ubla klat no hakarta ka ba khandai pusan ha udha gaman dalam jang Jylla Tamil Nadu. Umodi ula ong bo de ubre ubla no sen yang shikat dai ban kintiu yikam nuclear jong ke India. Hapo ka jing lam jong u ke India klala ban shnai khat pratli ki nuclear power unit hinyotli la trekam nyotlipat ke Deshna kadanya Shakman bat Southly kimpatle AA. Ka kintai ke bening kong da India ban yok medal haka Olympic ka Karnam Meleswari klapen pau ke jing ngau kemen ba umindirang ba do ke riu Narendra Modi wan jingo ika Sports Academy jongka ha Yamuna Nagar ha Haryana bat kala ai Khublei ya ke jing yarap jong u ya ke ni ke jaga training jongka. Kameleswari kala ong bashwa jong sedam araja khatsau kidong yelek kai sports hakari kidan hapdeng ke jing Henry Minta bo Modi wan hakabor kelayo ban plek jingmut bha ha ke jing yelek kai jongki namar kimdon kamshu ban khuslai komenshwa kede kede ke nong yelek kai kabalayo takmar nong hak Olympic haus nam arajar haset ne shwaya kani kelayo bat ASEAN kum ke world champion bat ASEAN kum ke nong job hak takmar rupa ha ke Asian Games. Kelayo ru bon teliki khusnam kom ka Arjuna Award ka khandai spa khandai phosau, Khel Ratna ka khandai spa khandai phokhandai, ba ka Padma Shri ka khandai spa khandai phokhandai, nalo ki wepat ki khusnam ki bakhamren. Ka Sarkar Madhya Pradesh klapin mana bakan ai busket yaki nuki break ba yarab, yaki break ba kendu yaki jingja accident halinti. Ka Sarkar kala ongru be ki to ki ba yarab ban ompin bun kam ban kli toket yaki ba ka busket ban ai yaki kalong arpusan hajar tingka ke belamang naga scheme ravir scheme.
Ka Uttarakhand Madarasa Board kala shim ya karai ban pinrung no ya ka operation sindur haga syllabus jong ki khenna skol khana ma ki khenna kin mau ya kan ge jing her thama ki shipai India hagi tem jong ki le no Pakistan. Hadim belaweng no ya ki kerteng jong u Yusuf Pathan naga thop jong ki MP ki ban mi khmat ya ki India Shabari ka seng Trinamool Congress kala penmana bakla jit do General Secretary Jongka ubaderu MP wa Abhishek Banerjee bon mi khmat ya ka parti. Kati MC kalaong bagajing pha yo Abhishek kade ban penklan shu ya ki kinhon jong ke India khanang bagasor jong ke India kan sawa. Menta pengla poi shiki Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Ka Civil Aviation Authority of Bangladesh kala ai jingbet ya ka Pakistan bahkan sedang pentrekam sa ka waypat ke lengsun ban kamai na Karachi Shadhaka Badadhaka Shakarchi. Limbaga ni galing sun airsil kinong lek nong wana Bangladesh kinyo ban lek sa Pakistan bat na Pakistan shikiwe pat kiri. Hadim lamik babon gijing kentho ka aktris bapau nam jong kiri Bangladesh ka Nusrat Faria kalayo jamin na kadhaka kot halo gijing syakem jongka da ka pengat ya ka haki kendon an tmu penyap beriu halo gijing syaksiat penmensau jong Emmanuel Hakiu. Ka sarkar bashipo jau Muhammad Yunus kala sya kentho hagwe bon balang kalau gajing pha kem pathar ya ki brio ki bau suba baki degi nong kershan jang Sheikh Hasina. Ka Baloch yak jeti committee ki bede ki human right jang ka Balochistan kala pinram ya ka sarkar Pakistan halo gajing penyap Rusman ki Pashtun Hawazi Rastan daga bahiar thma da ki drone yengsa jang ki rupat ba bagi jing penyap Rusman ya ki khenna. Ke human right kalaong baka Pakistan ke penyap Dusman yang kejai pendera Baloch bagi Pashtun daga penankam dak shipai bat kene kedai ke jing penkhen ya ke hok long beriu man beriu. U ambassador jong ke India she Kuwait u Adas Swaika but u director general of Kuwait's National Center for Culture, Art and Letters u Muhammad Al Jasar kila play ya ke exhibition ke basan sengi ka Rila I Dosti 250 years of India-Kuwait friendship, ban rakhi ke jingdap arspa san postnam jangan jingade parlok hapedeng ke India bat ke Kuwait. Hakane ke exhibition lapen ina ki pisa India ki kot kistam ki doja ki ilam na India bat Kuwait pat ki jingpen ina. Ke India kadang yai biteng ban pha jingarap syaki poiwir ki bede ki nong Afghanistan ki belasya be negeri Pakistan. Ministry of Refugee and Repatriation jangka sarkar Taliban kalapin mana bagi India kalapin poi kijingarap syakumasan hajatli kilong yeng ki besyabe na Pakistan. Kijingarap ikin thop naduk ki marbam ki dawai bat ki wepat. Ketenak koi kakia jangka Vietnam kalabatha ya bro ki hospital ki bedon ha kategori bakin long ki blakre. Ban penbiang ya bro ki jinan kam ban sumar ikinong pang COVID namar ka jing pang COVID kelas dang ban kebiang. Kakinhon ke mikmat ya ke India kelai kendo ya kakinhon jang ke Security Council jaga United Nations ban pensngau ya ki kampentrim jang ke seng le no the Resistant Front ya ke bakla le hapa helgam. Ke India kala kerpat ya ke UNSC bekade ban te kendon no ya ke Laskar I Taiba ke TRF bat kala penbiang ru ya ki saki sabut ki babiang. Tikitu Kylleng Khubor hakimat kimat mata gajan min Khublei.